Laatste vragen, Chief Khalif. Please stick to the topic. Yeah, sure. Buon tardi. I will try to ask my questions in full English. Kami mis Bong of Malu. You have spoken in jullie afspraken. Ay Dios, kiko de afspraken in Engels. Ja, afspraken de libertad di prensa. E kos nan kuboso abisa dingen zala aki. Kita zaal na Engels a trove. E kos nan akita heard persconferentie. Dingen zala aki. A sombra dat 2 questions zo mag vragen. Chief Khalif, ik heb uitgelegd en... Mevrouw, lagami vragen no. Bota interrompi mi altijd. Aha. Dat is Chief Khalif, niet te bisa sempre. Papi belenga papiamento. Ibo nota causa e vupa kubota ding. E kos kubo akaba di murmura eta kaka. Poop or shit. Kon kubo keyame. Mer de tambe te boom. Hold on, un momento por favor. Chief e calmo. Laga ami traduzi e los op e vupa di Chief Khalif. Amita é único periodista na Kosovo que está multilingual e por clara é vupa de Chief Khalif. Anto te ainda não se reina Jadira e tá seca me na direct. At direct, simply the best. Chief Khalif, assina sino por. Botinko preparamio. Bono por dal vla causa vupa assina. Meeting é deke van dale papo. Of bota prefera polyglot? Jadira. Bono kansa bekurba. Voor een kale kip kan je echt geen veren plukken. Biapa sa Chief Khalif a causa otro vupa. Y me recomenda Chief Khalif para reevaluar su participación en rueda de prensa ya que ela toto bia pio con un auto con tanque baixi. Familia, amigo y conocinan a subimilomba. Ku grito nandi entre otro, dune un chance a wel corso ataboyu. Ni pregunta, ni idioma e no por fórmula. ¡Bravo! Sigue una chance y tiene duele y presencia más vupa. Con flama, stop dia si coi chambon ku Chief Khalif. Vergüenza di su vupa, no taba tapio ku vupa di men pres y calmo kuta nos alta funcionario na. Nang avergonza corso ku 1000 vupas, tanto aqui na Kosovo como den exterior. Chepo, recapacitar que men nos norma para compararnos mesmo es un pio. Bo mentalidad netamente ta era son que nos país no por progresar. Pa que no compararnos mesmo un nivel de presentación más alto de calidad? Ay no con flama. Vos me tin duele de Chief Khalif. Estás así su máximo esfuerzo y a lo menos esta porva, más que está un vupa tras de otro. Judeska, ta aqui me quer llegar com o tour. Conferência de prensa nota sala de exercício para periodista não. Tenimento de duele e donamento de chance nota aportar na desenvolvimento de nenhum ser humano. Vamos ter realista e conhecer bo habilidade e alinhar bo profissão com bo habilidade. Duele e donamento de chance da força prestação traumático e dano irreparável por meio de vupas. Contra Chief Khalif com ela sentia durante de su vupas. Su vupa não lota gravemente de turco a mira e sinti e vupa. Escolhe profissão consistente com boa habilidade natural. Da melhor garantia para êxito. Da duele, chance, manipulação diabólico e favor político tinture kleptol na sentada em governo atual o não por comunicar ni avançar progresso do país Kosovo. Na holandês, ze hebben de kennis nog de kunde niet voor. Da quem porco con flama. Si bo debetino, eta po nebo pagatino. Bien mere eta big sister watch.